Jawjawai tusa kajam-jaman na makaitina na sulivat. Saka tutsua kajam-jaman orja supui na kainwa samas. Imazai toa pina sa sevari-varitan a taivril. Imazai toa arwa kayan, imazai toa ita karan pacu tapuru katu unama karan. 历代志下8章1节到16节。所罗门的攻击。所罗门用了20年的时间建造圣殿和王宫，他也重新修建了西兰王送给他的城镇，把以色列人安顿在那些城里。他占领了哈马索巴地区，建了旷野里的巴美拉城，也重建哈马境内所有储藏货物的城市。所罗门也重建以下的城市：上伯、何伦和夏伯。何伦有城门，可以上栓的设防城；巴拉城所有储藏货物的城市，储放车马的城市。他把计划在耶路撒冷、黎巴嫩以及国内各地要建造的工程都完成了。所罗门强征所有迦南人的后代做劳工，他们是以色列人占领这地时没有杀灭的那些人的后代，包括赫人、亚摩利人、比利洗人、西魏人和耶布斯人，他们的后代到现在仍然做奴隶。所罗门没有使以色列人做劳工，只叫他们做战士、官长、马车长和骑兵等。所有250名监工，监督劳工做各种建筑工程。所罗门把他的妻子埃及王的女儿从大卫城迁居到为他新建的宫里。他说，他不该住在以色列王大卫的王宫，因为约柜所到过的任何地方都是圣的。所罗门在圣殿前面他所造的祭坛上献烧化祭。他根据摩西法律的规定，为每一个圣日献烧化祭。这些圣日是安息日、夜宿和3个年节、除酵节、收获节、住棚节。他按照他父亲大卫的规定，分派祭司和利未人每天的工作。利未人协助祭司一同唱诗和担任其他工作。他也遵照神的人大卫的命令，把圣殿守卫分区组织起来，使他们每天在各城门执行任务。大卫所指示祭司和利未人有关库房和其他的工作，他们都一一实行了。这时候，所罗门所有的计划都已经完成，从建立上主圣殿的根基到完工，一切的工程进行顺利。爱丘开诺什么？Satu cu asinan apuru akai imazai toa tapuru katu wunama karan。这时候，所罗门所有的计划都已经完成，从建立上主圣殿的根基到完工，一切的工程进行顺利。历代志下8章16节。Tutsua kajam-jaman asini pupatarwan，从奠基到完工。Masih patagil pairan patema atsuvung。Masih juata patagil pairan patema atsuvung。现在tutsua kajam-jaman asini patarwan。所罗门王建造圣殿的完工，从建立根基到完工，一切工程都进行得很顺利。那么
整体事工要进行到什么程度才算全部完成呢？历代志下8章所记载的是作者认定接近完工的最后几件事，包括所罗门重新修建西兰王送给他的城镇，把人民安顿在那些城里，重新修建囤放战略物资的城市，可储藏货物和存放马车，也重建了设防城，完成了国内各地建设的工程。另外，所罗门把他娶回来的埃及公主从大卫城迁居到为他新建的宫里。最后，所罗门根据摩西法律的规定，为每一个圣日献烧化祭。所罗门明白建造圣殿的主要目的是敬拜上帝，不是一时兴起才如此行，而是每个安息日、夜宿和3个年节都向上帝献祭。每一天、每一个圣日，祭司和利未人都照分派的任务去执行。可见完工不是只有建筑体完成，而是包括照顾人民需要，按照摩西法律规定敬拜，不是只有加入新物品，也要移除旧东西。圣殿完工是从祭司、利未人到圣殿守卫，人人都知道自己每天该做什么。比起硬体的建设，侍奉者更应该受关注。由此，我们对圣殿建造有更宽广的视野，更清楚圣殿的完工是上帝的祝福。从经文来看，表面上是提及所罗门的成就，包括他所修建的城邑和他统治下的以色列民与外邦人各得其所，实际上是指向上帝的恩典和祝福。焦点不是在所罗门身上，而是在上帝的作为。上帝赐福所罗门，让他手中所做的一切，无论建殿、修城、治理，都顺利完成。圣殿的完工也来自伙伴的相助，众人各就各位，专心一意，互助同行。所罗门专心这一件事，直到圣殿完工。我们是否也能专心，直到上帝交付我们的生命建造能够完工呢？我所尊敬的钟信兴教授，17岁就到日本学习护理，一生投入护理工作。他说，护理是我的生命，是上帝的呼召。护理是他一生尽全力专心做的事。然而，在1986年，63岁的他发现胃部有癌细胞，整个呼召看似要被阻断了。那时，他想起上帝的呼召，就问上帝：在我的生命结束以前，你还要我做什么？病愈后，他接受高雄医学院邀请，担任护理系主任。直到70岁退休后，他仍每天到学校当志工。钟信兴教授一生殷勤儒养护理界，获奖无数。2021年还荣获台湾护理典范奖。直到100岁安息主怀，顺利完工。现在都说个zaman-zaman asini pajaja ka tianutin masih jua tua temagi la pa irat pati emat suvung sinaya tua pasemarau tua mana riminjil tua uma nua tia cemas saka tijen nui katina polingalingau nui katina kemelang ai chua tia silinjil tua kiokai nua ya masan tia revan masa tia puzangaran tua tia cemas ta sinilinjil tua tia kiokai na masih jua tua tia paalai masih jua tua tia
mitatukuan na sumuko po to ta semas. Ini kamano ta varong ta kini parain saja kudai na ananmana mga. Saka na may tusu ti Solomon na pasusu tuamana sini pasusuan tuamana sini padadekatan nuati moshi tuata kama at semas. Saka ay chua liminjil to umano chumas no ya ikamano liminjil to ay chua umano semata yawa nanmana mga ay chua markata sikata na mayautan abeketina balisaken beketina paaling meling to markata taalalan tayaw saka nakwanukatina kamalang titina temarsijilan mashimazay to bukushi mashimazay to chioro mashimazay to shichuji mashimazay to kaichu amarka kampu amarka shinja tera kamalang tin ay chua titin nuri matsuvung tin to ay chua ta semakiukai tera kamalang tin to ta karakudaina sensengan ta yao 人人都知道自己每天应该做什么。Saka titin ay chua ta sipachunan na kwenu katili ata to chua ta sipachunan matsuvung lumungwa to chua limindil to woman wa ta semat. Ay chua limindil matsuvung to woman wa semas no ya kasijuan to mana reban to kisinay no semat. Saka ay chu ini kamano ay chua ta sinupu sisyo ini kamano pasmaramaw to inatsuvungan ni Solomon. Ay chua sini pasmaraw masijuan to mana kisinay pasling papuvarong papupitsura no semas na kijadaran semas na kipaparanga ti Solomon to semat yaw sika na makay na matsuvong limindil to kiukay saka ay chua kiukaya limindil matsuvong tayaw masijua to mapusa sarad masijua to tematsisidilan na maita ta varong na maita ta kinumnaman na mapusasara jiti na madadara-daran to ta sensengan saka na makaya ti Solomon matsuvong to ta sensengan mava na masijua to na maita varong na maita kinumnam tayaw saka titin akitina rin na makaya ana tadango na makaya na maita ta varong kinman matsuvong lumungwa tua sini papusensengan no semat yang tina temarsijilan tayaw tua cia sika matsuvungan tayaw saka tu soka jaman-jaman masijua to patagi la pairan masijua to limindil matsuvung akitina na maita ta varong akitina na maita to ta kinman ta kizapawa kinmnem to chua ta rinindil to mana umano semasa ta kakaizua na sumukup akizua ta paalay akizua ta puzangaran akizua ta arban imazay tarad to ta sini kipusensengan akinamaya tinangutan ana pasuribay sakamaya akumuda kanama matsuvung ayati na matazwa kinumna panatarangan na kwenu na matazwa no kinumnumtim ay chua ta silintil to umano semasa no ya mavana ta puzangaran mavana ta kaizwana ka sasukubuan to semas sinaya tu soka jaman-jaman latina na pulingalingaw latina na kamelang imazay to ta dinagilan na pairan saka matsuvung ay chua kiukay latina na maita to ta varong to ta kinuman imazay to binalavakan no sini papu pitsura no semat tanutina mapolat saka aichu mana sini papa zakat tanutin papa zakatan tanutin tu urutas kedangan to amatsuvung to mana uman wata semat satu soal jaman-jaman sini paki ni mana tanutin那些个性上的软弱让我常常开工却无法顺利完工甚至无疾而终呢Sinay tu sokan jaman-jaman aruta kigaluy na kinumnem latina na gamalwa kinumnem ayakana pasamaraw ka inuri 美善的上帝恳求你帮助我让我胜过个性的软弱能力的不足胜过撒旦的试探
使我一生荣神一人，直到见主面。奉主耶稣的名祷告，阿们。Mali-mali tu sokan jaman-jaman nama kaji Nabi Sallam. Semua pun kila rai tuan kain wa cemas. Lata pina ene setiap susui sakan nama kain nama kareva. Tuan mana varong nyata cemas sakan mali-mali. No izo ikan nama lunga kusinu puan. Lamuna na pazikatanga mapulat kana pasamalau sakan mali-mali. Latina na suliva tu suaca kini adavan taja pingan